Tuttu birinci orunda ошондо. Ana biz bugün futbol verdik 97'ler. Bizim futbol verişimizden maksat ayılda жылма-жыл берилатты futbol. Ошону Кузнецов Жива ile bir adam bir komanda koysun dedi. Ошол максат менен кое бердик башта. Баштан баштап бердик. Эми 10 жылдык болобу, 5 жылдык болобу, дальнейший бере турган командалар өздөрүнүн акча коюп өткөрүп койсо болот да муну. Кузнецов Жива ile. Главный ада болот. Без бизнес ойын болды, мындай айтканда. Biz birinci mesleğe 5 bin, ikinci mesleğe 3 bin, üçüncü mesleğe 1000 euro koyduk. Birinci mesleğini kim mutlu olsun? Üçüncü mesleğini. Kaçan yılda sizler? 98 Ekim'in. İkinci mesleğe 90. yıl oldu. Birinci mesleğe. Kızıldı. Özleri tuttuk. Oyun честный, молодец. Мои города, кварталы, улицы, дворы, районы. Мое небо над головой, черты, что так. Özümüz verip hem özümüz almasak veya toplasa gerek ha. Oşağa biz bu kadar sağlıklı 97'ler gelişip kontra berektir çeşitli. Allah razı olsun. Молодец. Фондты акчасы картага сап коебуз азыр 5000. Эndi өткүр сүйлө. 97'ler ülkeler oyun verdi. Rahmat inşallah oyun vergenlerge. 92. mesleğini aldık. 3000 bu adam pulumuz. Bizden kontlar taşlayarız degen. Молодец. Allah razı olsun sizlerden ham. Bardığına razısınlar da, Xudo kalasa. Ayıl kışlaqtın özü nemesi üçün, yaxşılıq işler üçün. 98 Ekim'in 3. mesleğini aldık. Az bolsa hem köp orunda Kırgızstan'ın postunu alıp koyuyorlar. Bardığınlarda Allah razı olsun, uşunçalık. Bu prosto maksat içinde cihili birbirimizi körüş da bu. Ben aytışım gün adam koşu gösterdim bayağı değil. Bu prosto maksat cihili birbirimizi körüş. Maylı jaşlar uşunçalık fondu qoldап atasыңар. Allah razı olsun. Mana bundan keyin daha qoldап kelgile, қолдан kelgençe. Bu fondda özü jaşlardı atıdan açılgan fond. Mana bizi qışlaqtı kattalары da qoldап atat. Эми өзүбүздүн айылыбызга жардам бул, өзүңөр билесиңер, главныйсы. Ошол бүгүн футбол болду. Мына жаштар бардыгы 1-орун, 2-орун, 3-орундагы акчасын берди фондко, кышлактын жардам фондуга. Бардыгыдан Алла разы болсун. Мына колдоп ушунчалык. Бардыңыздар азыр чайканага анда. Ал жерде сүйлөшөбүз, дальше. Аман болуңуздар.